Милләттәшләр, кадерле дуслар. Хәерле кич, хөрмәтле тамашачылар, телевизор караучылар. Без бүгенге бәйрәм концертыбызны Луиза Батыр Булгариның Алсу Хисамиев башкаруында яңа ел килә дигән җыры белән башлап җибәрдек. Әйе, җиһанга яңа ел килә. Тагын бер ел артта калды. Яңа ел җитте. Күңелләребез яңа бәхетләр, яңа куанычлар, яңа сөю мәхәббәте көтә. Килер ул безгә куанычлар, килер ул безгә мәхәббәт, килер ул безгә бәхетләр. Әйе, гүзәл, килер, килми калмас әлбәттә. Аларны безгә бүген яңгыраячак җырлар алып килерләр. Кадерле дуслар, хөрмәтле тамашачылар, милләттәшләр, без сезнең барыгызны да 1995 яңа ел белән тәбрик итәбез. Сезнең тормышыгызда, эшегездә, гаиләгездә ак бәхетләр, уңышлар, сәламәтлек телибез. Бу җирдә калган эшләрегез изге булсын, мәңге яшәгез. Кадерле дуслар, хәзер безнең бәйрәм концертыбызны Болгар кызлары дәвам итә. Азат Хусайновның яңа ел җыры.
Kadirli dostlar, sizge hazır bir kışak şomurt beylemi bile gitemiz. Jırlı Elfiz Kıyamov, Züfer Hayreddinov, muzikası Yusuf sözleri şomurt beylemi. İlgiz Zakirov muzikası, Robert Minnullin şiiri, İlişim. Bunlar
Her bir yıl üzünçe nindileri vakıga kaldırıp gider bizde özünün tarih diye aytayıkmı tarihta özünün yollarını yazıp kaldıra. 94 yılda köpküne vakıgalarga bay oldu. Elbette bugün bu sahnege çıkkanbız iken endi biz şuşu dekabr ayında köpten tugilgine büyük zor oңуш bilen bolğuzgan benefis turunda aytolmay qala almaymiz. Ol Римма Ибрахимованың benefisi idi. Köpleriniz anın şahidi bolgandır. Bugün de Римма Ибрахимова sizning qarşınızda. Римма Ибрахимова. Fuat Əbubəkirov muzikası, Zülfət sözləri, Salavat Köpürü. Yeah.
Устиновның ике җырын тәкъдим итәбез, онытып булмый. Ти, брате,
bägrim sine. Римма Ибрагимова, синтезаторда Максат Гунаев. Рахмет. Әйе, қышқы ишләр, қышқы хисләр урамда қуар яуа салқын, біз мында жылыда, жылы залда отырабыз. Әрбіріміздің көңілінде мұң, күңелләрдә яңа җырлар, яңа моңнар, яңа көйләр көтә. Һәм сез ул моңнарны һичшиксез ишетерсез, кадерле дуслар. Сәхнәдә Татарстаныбызның популяр җырчысы, композитор Зөфәр Хайретдинов. Нариман Камал шигыре, Зөфәр Хайретдинов музыкасы, Карлы яңгыр. Ağır bitsin mina balayda
Şemsettinov sözleri bir yılmaysan Emine. Dişiyeydik ağladımsın sina bulanı hissemene jırlarıma uşakıcılımı girkemsine hissemene Nişigeydi bağladımsın sina bulanı hissemene jırlarıma uşakıcılımı girkemsine hissemene Kuzunerinden nur sirpile bir yılmaysan eminem Seni bilminem bir der görem can sigarım seni gene Can sigarım seni gene Kuzunerinden nur sirpile bir yılmaysan eminem Seni bilminem bir der görem can sigarım seni gene Can sigarım seni gene Sağışlardan fazaplanam, Urmi tursam azgına Öller sula, kışlardına Seni bulmaksan yanımda
sağışlardan gazaplanam Kurmi tursam azgına Güller suva kışlardan Seni bulamazsam yanımda Gözlerinden nur sirpire Bir yılım aysan özgüne Seni bitminim bir derberim Can singer mesini güne Can singer mesini güne Gözlerinden nur sirpire Bir yılım aysan ölünem Seni bitminim bir derberim Can singer mesini güne Can singer mesini güne Senden başka var yok mina Seni gözlemenin parası Yüreğime şifa bula Senin nazlı karışım Senden başka var yok mina Seni gözlemenin parası Yüreğime şifa bula Senin nazlı karışım Gözlerinden nur sirpire Bir yılım aysan eminem Seni bitminim bir de börüm Can singer seni güne Can singer mesini güne Gözlerinden nur sirpire Bir yılım aysan eminem Seni bitminim bir de börüm Can singer mesini güne Can singer mesini güne Can singer mesini güne Can singer mesini güne Züfer Hayretdinov. Qadrli dostlar, Züfer bo'lgan жерде so'nggi vaqtda siz ikkinchi jishында kutib o'tira turgan bo'lgansizlar. Har vaqtda shulaydir. Ул bugun da shulay sizning qarshingizda Alsu Hisamiyeva. Ilsur Husnidinov muzikasi ham so'zlari Chechaklerim. Şeşek beylemlere, yaşlık beylemlere Düşmez kebekide kuluna Şeşeklerim kavat yaşlığımne ağlar Bulsun mihasinin yüreğin Yası bakan suday şeşeklere nurday Aşkınmasın senin yüreğin Şeşeklerim kavat yaşlığımne ağlar Bulsun mihasinin yüreğin Yası bakan suday şeşeklere nurday Aşkınmasın senin yüreğin Kıyaslı gönüde bizne nurlar sile Şeşerciyip yürgen bulunda Güleş yüzleydik berbere beznesiydik Ayrılmazsın diye boyulan Şeşeklerin kavat yaşlığımne ağlar Bulsun mihasinin yüreğin Yası bakan suday şeşeklere nurday Aşkınmasın senin yüreğin Şeşeklerin kavat yaşlığımne ağlar Bulsun mihasinin yüreğin Yası bakan suday şeşeklere nurday Aşkınmasın senin yüreğin
yürek yarası Şemşeklerim qavat yaşligimni anlar Bulsun miğat senin bölegin Yarsı baqqan suda şeşikdegi nurday Aşkınmasın senin yüregin Şemşeklerim qavat yaşligimni anlar Bulsun miğat senin bölegin Yarsı baqqan suda şeşikdegi nurday Aşkınmasın senin yüregin Yarsı baqqan suda şeşikdegi nurday Aşkınmasın senin yüregin Aşkınmasın senin yüregin Marcel Rimazit'in sözlerine Marcel Ivanov muzikası Kitmesin. Bayanlarda Marcel Ivanov hem Maksat Ömerov.
Gitmezsin, gitmezsin, İlsor Kısıntinov muzikası hem sözleri Qarlı Buran. Beyram konsertimizning Zaman gruppasi devam etadi. Zaman gruppasining solisti Ayrat G'amarov. Rustam Valiyev muzikasi Ilsur Husniddinov, shi'ri Tashlama meni.
başlana Yollardasın yıllar kıskau Alıştırma meni başkağa Taşlama sen meni taşlama Yanattırmış el başlama Yalnız itme bağrım gafuyi Yalnıztırmış bivrek ağır bir Boyu birge varız Buran salgan yolu yarız Adaşmı biz şu yollardan Şitir olur ağır yıllardan Taşlama senini taşlama Yalattırmış el başlama Yalnız itme bağrım gafuyi Yalnıztırmış bivrek ağır bir başlama Yalnız itme bağrım gafuyi Yalnıztırmış bivrek ağır bir Vaqtda birdik biz bitmangga Yangan o'tqa birga kirgan O'tlar so'nsa qobini Yurak menga seni sog'inib Tashlama sen meni tashlama Yalattırmış el başlama Yalnız itme bağrım gafuyi Yalnıztırmış bivrek ağır bir Taşlama sen meni taşlama Yalattırmış el başlama Yalnız itme bağrım gafuyi Yalnıztırmış bivrek ağır bir Yalnıztırmış bivrek ağır bir Yalnıztırmış bivrek ağır bir
mide sağış sizden indi haller var Dağda yapraq mide sağış sizden indi haller var Dağ astında salqın şişmə Ağıt düşə ulaqqa Sağınımı əydəriydim Cildə ismi uluyaqqa Sağınımı əydəriydim Cildə ismi uluyaqqa Oğlanların zəlidim Oğlanğa zəlidim Yanmasa bu yürektəyim Sağınıma güzəlidim Yanmasa bu yürektəyim Sağınıma güzəlidim Salqın şişmə buylarında Anlar işirsən gidir Duan iskanillərində Qımır düşürsən gidir Duan iskanillərində Qımır düşürsən gidir Zaman grupası. Ayargılar. Çok rahmet arkadaşlar. Zaman grupası rahmet. Kadınızlar, zaman grupası bütünlüğü sahneden gidip etmeyin. Hayralar sizin karşınızda olacak. Bu grupa koşulup bizning talantlı jırşımız İnce jırlayın. İnce bugünkü rahmetiniz. İnce. İnce bugün konsertda Sohaslı Zeynep'nin iki jurnalı kelgan. Birincisi Titrash. Boylarımda gırdan durum kilmez məliyim Günlərini qısqartır edim seni yaratıp siyim Bitireş işləri, gündüz şeşəkçiləri Yaşlıqların məxəbətini unutulmaz yokmuşları Bitireş işləri, gündüz şeşəkçiləri Yaşlıqların məxəbətini unutulmaz yokmuşları Sağlanırsın, sağlayırsın, kullan yapıp baytmasam Yenilmişe rüyalarında bir şiiremle yatmasam Bitireş kişileri, ünlü şeşekçileri Yaşlıkların məhəbbətinin unutulmaz yokmuşları Bitireş kişileri, ünlü şeşekçileri Yaşlıkların məhəbbətinin unutulmaz yokmuşları Duran yapın işleri Uzaklarını zaklama şu bitireş kişileri Bitireş kişileri Gönlüm şeşekçileri Yaşlıkların məhəbbətinin unutulmaz yokmuşları Bitireş kişileri Gönlüm şeşekçileri Yaşlıkların məhəbbətinin unutulmaz yokmuşları Yaşlıkların məhəbbətinin unutulmaz yokmuşları
Yaşlıkları muhabbetin dolmazlık işler Bitireş işleri, kıngı çeşek işler Yaşlıkları muhabbetin dolmazlık işler Yaşlıkları muhabbetin dolmazlık işler Yaşlıkları muhabbetin dolmazlık işler Yavsin qarın Özlep silgen yarlar, leşemini tuğan yağınma Şitte yırgınımını, özlep silgenimni Silermin mi silgen yarıma Yasin yasin varım, göte silgen yarım Gündürmesin aklım kıyalım Baratlarını giydim, dünyalarını gizip Başkanlar bitirmez silgenim İlk bulsak, tuğan yakta tırsak Yeşil şire kapılar yıllarına Lafiyeler ömrü, şeşeklerden ömrü Yaşarız biz kısık kullarına Yasin yasin varım, götesiyim yarım Gündürmesin altındır yağım Baratlarını giydim, dünyalarını gizip Başkanlar bitirmez silgenim Yasin yasin varım, götesiyim yarım Gündürmesin altından kıyağım Baratlarını giydim, dünyalarını gizip Başkanlar bizim ay silgenim Özlep silgen yarlar, leşemini tuğan yağınma Şitte yırgınımni, özlep silgenimni Silermin mi silgen yarıma Yasin yasin varım, göte silgen yarım Gündürmesin altından kıyağım Baratlarını giydim, dünyalarını gizip Başkanlar bitirmez silgenim Yasin yasin varım, göte silgen yarım Gündürmesin altından kıyağım Baratlarını giydim, dünyalarını gizip Başkanlar bizim ay silgenim Başkanlar bizim ay silgenim Başkanlar bizim ay silgenim Yasin yasin varım, götesiyim yarım Gündürmesin altının kıyağım Baratlarını giydim, dünyalarını gizip Başkanlar bizim ay silgenim Yasin yasin varım,
хәзер сезнең каршыгызда эстрада артисты Яткар Хабибуллин. Тормыш дигәнең бик катлаулы нәрсә бит ул. Кемнәрдер күп балалар тауып, матур гына итеп гомер кичерәләр. Кемнәргәдер бу бәхет тәтеми. Атта да, тәртәдә дә бардыр инде дигәндәй, бала булмау ир кешендә, хатын кыздан да булырга мөмкин. Менә бала булмау ир кеше сәбәпче булган очракта, мәсәлән, Англиядә бу гаиләнең хатын янына читер. Ягъни бу эш белән махсус шөгыльләнүче без аны дәүләт ире дип атыйк. Дәүләт ирен чакырырга хокук бар. Сүзнең нәрсә турында барган яхшы аңласыздыр дип уйлыйм. Бу инде бик тә четерекле эш, бушка гына да эшләнми. Менә шундый хәлдә калган бер гаилә үзенең шушы хокукыннан файдаланырга карар кыла. Ир кеше инде бу эштән бик канәгать булмаса да эшкә киткәндә, хатынына дәүләт ире киләчәген кисәтеп, аның бик тә тәртипле булуын үтенә. Шул көннән бу турыда бер нәрсә дә белмәгән күп балалы күршесе балаларын рәсемгә төшү өчен өйләренә фотограф чакыра. Фотографларын беләсез, алар бераз таркаурак кешеләр. Менә фотограф үзенең таркаулыгы аркасында дәүләт ире көтеп торучы ханымнарның квартираларына шакылдата. Хәерле көн, исәнмесез ханым? Хәерле көн, исәнмесез? Мин барысында беләм, зинһар күп сөйләшеп тормыйк. Менә ирегез әйтү буенча мин бүген килергә тиеш идем. Яхшы әйдәгез, рәхим итегез, кирегез. Мин әзер. Алай булгач, мин сезгә бүген эшләячәк вариантларны тәкъдим итәм. Менә тәҗрибә күрсәткәнчә, иң отышлы вариантлар түбәндәгеләр. Мәсәлән, креслода, диванда, коврга ятып, балконда, ваннада. Ваннада? Әйе, ханым, бу бар клиентларга да бирши. Алай яхшы икән, мин каршы түгел. Кайгырмагыз, ханым, минем тәҗрибәм зур. Хәзер менә мин сезгә үземнең иң яхшы эшләремнән төзелгән альбом күрсәтәм. Менә бу баланы мин автобус түбәсендә ясадым. Автобус түбәсендә? Бүтән халык алдындамы? Әйе, ханым. Аның әнисенең теләге шундый иде. Бу баланы менә кибет витринасы эчендә, монысында бүтән халык алдындамы? Ни эшлисең инде, ханым? Аның әнисе кибет хуҗасы иде шул. Бу альбомны карап бетергәндә, ханым кайда басып торганын сизми башлаган иде. Шулай итеп, ваннадан башлыйбыз диде фотограф. Ханым гадәттәгечә халыкларны салды да ваннага таба китте. Ханым, бераз гына сабыр итегез әле, мин штативны алыйм. Анысы нәрсәгә тагын? Аңлыйсызмы, ханым, минем аппаратым шул хәле зур, анастан терәп тормыйча булмый. Ханымның бу сүзләрне ишетү булды, аңын жуып чыгылу булды. Кутышкан фотограф тизген аппаратларын җыйды, квартирадан чыгып кайтты. Берничә минуттан соң фотограф көтеп торучы бәхетле ана баскычта дәүләт ире белән очрашты. Исәнмесез, ханым? Ялгышмасам, сез мине көтеп торасыз бугай. Исәнмесез? Әлбәттә, сезне көтеп торам. Әйдәгез, рәхим итегез, кирегез. Мин сезгә алдан әйтеп куям, бер чакыруына җитмәскә мөмкин, бер атадан тагын чакыру җибәрергә киңәш итәм. Яхшы, сезнең киңәшен тотарбыз. Сезнең коралыгыз кайда соң? О, ханым, сез бу сорауыгыз белән мине телсез калдырдыгыз. Юмор хисегез бик тә көчле икән. Коралым әлбәттә үзем белән. Гафу итегез инде. Мин сезнең объективыгызны күрмәгәнгә әйтәм. Сезнең профессия кешеләренең бит объективлары күзгә ташланып тора. Ханым, сез мине рәнҗетәсез. Менә рәхим итегез, сез әйтмешли, минем объективымның комиссия тарафыннан расланган разбилары менә бирде язылган. Мин техниканы аңлап бетермим инде. Минем ирем дә шундый, ул күршендә чакырып караган иде. Алар икесе дә берни дә булдыра алмадылар. Кайгырмагыз, ханым. Күршегез генә миңа конкурент буламын бит, профессионал. Шанабыз сезгә, шанабыз. Әле бик шап китсәгез, тагын чакырыбыз. Әйдә, юкны бушка уздырмыйк, эшне ваннадан башлыйбыз. О, ханым, инде сез мине дәртләндереп, кызыктырып җибәрдегез. Аннан соң менә креслода, диванда, балконда, агач атка атланып
итегез, ханым. Мен 1 килода 3тан артык булдыра алмам. Siz нәрсә? Беренче тапкыр эштән. Менә бер көн минем таш атма килгән мастер 1 килода 15 позиция ясап киткән. Моның булуы мөмкин түгел, ханым. Сезне алдаганнар. Безнең фирмада мондый специалистлар эшләми. Мин сезне аңладым. Сезнең аппаратыгыз бер генә. Менә ник таш атма килгән мастерның безнең Русалдан бер кичәсе яннан асылынып тора иде. Моның булуы мөмкин түгел, ханым. Фәнгә дә бигел түгел бит әле мондый нәрсәләр. Әйдә шаярышып маташмый, аппаратыгызны күрсәтергә эшкә тотынабыз. Дәүләт ире профессионалларча киемнәрен салды. Бу ханым да шулай ук аңын түйді. Кышкы ызын кичләр. Безнең әби бабаларыбыз, әти әниләребез бергә җыелып җырлашканнар, дишкәннәр, күңел ачканнар. Әйе, без ызын кичләрдә фәлән сумга билет алабыз да, театрга киләбез, җыр тыңлыйбыз, җырлап талабыз, эштән генә моңланып таланабыз. Яшәреп кенә яшьлеккә дә сөйгән ятларны сагынып яшьлеккә дә кайтып алабыз. Ә тәнәфестә шәйләп талабыз, буфетта. Аннары тагын җыр тыңлыйбыз. Кыш турында, мәхәббәт турында. Сезнең каршыгызда Гөлдания Хәйруллина. Исур Хәсәнов җыры «Кил яныма». Yalnız kalsak iki yana yolculukta yanımız. Bulkan gayri berlekiyip yorulur. Mesleği heyselerle çıkmış usigen yorulur. Bulkan gayri berlekiyip yorulur. Mesleği heyselerle çıkmış usigen yorulur. Yasıdım seni yüreğime sır verme bir gün gelir. Ellerinin düşürme bir aşık gitse de. Bulkan gayri gelime beklerim yanına. Mesleğin heyselerle çıkmış usigen yarına. Bulkan gayri gelime beklerim yanına. Mesleğin heyselerle çıkmış usigen yarına. Bulkan gayri gelime beklerim yarına. Mesleğin heyselerle çıkmış usigen yarına. Benden aldım gitme kaldır silme sebebini. Yastık yangan yüreğimden katırama benini. Bulkan gayri gelime beklerim yanına. Mesleğin heyselerle çıkmış usigen yarına. Bulkan gayri gelime beklerim yanına. Mesleğin heyselerle çıkmış usigen yarına. Bulkan gayri gelime beklerim yanına. Mesleğin heyselerle çıkmış usigen yarına. Bulkan gayri gelime beklerim yanına. Mesleğin heyselerle çıkmış usigen yarına. Mesleğin heyselerle çıkmış usigen yarına. Mesleğin heyselerle çıkmış usigen yarına. Нинди генә бәйрәм булмасын, бер-беребезгә бәхетле бул дигән теләк телибез.
Гөлдәния хәзер сезгә бәхетле бул дигән җыр башкара.
Zor rahmat kızlar. Zor rahmat alkışlarınız için. Eligine sizin için özümün көңіліме hoş gelgen jırlarımның birsin başkardım. Hazır indi bugünkü şoшы яңа ел кешендә үземнең яратып җырлый торган тармакларымны башкармыйча китә алмыйм дип әйтәсем килә. Чөнки яңа ел бәйрәм итә торган, җырлап бии торган бәйрәм шулай бит. Җырлыйм сезгә үземнең яратып җырлый торган тармакларны, күргән татарлары тармакларын, икенче төрле әйткәндә София тармаклары. Gül'daniye Hayrullina. Kaderli dostlar, hürmetli arkadaşlar. Meni kalsa Gül'daniye sizni aruguna kızdırdı. Aybet sizning adresi aparata uka sizlerde bildirdi. Şuna göre orunlarınızdan tırga vakıttır. Bu fitqa çıkıp bir-biringizni şeylep, meylep, yaڭa yıllar bilen təbrik biraz yol etip alınız. Яңа елны каршыларга күпме вакыт калды? Güzel яңа елны каршыларга инде 49 сәгатьтә 57 минут вакыт калган. Шуңа күрә güzel син дә, кадерле тамашачыларыбыз, сез дә бөтен уй мәшәкатьләрегезне, дөньяда булган бөтен авырлыкларны шушы 1994 елда калдырыгыз, аларны онытыгыз, инде яңа 1995 елга иң матур изге теләкләрегез белән, яңа эшләр белән аяк басыгыз. Biz sizga bию бүләк итәбез. Сәхнәдә Айрат һәм Ләйсән Хәмитовлар.
Безнең каршыгызда яңа ел котлаулары белән безнең яраткан артистыбыз Рашид Шанкай. Assalamu alaikum. Hayırlı kez kadar dostlar, apalar, abiler, anneler, singiller, atiler, aniler, abiler, babaylar, çamdaşlar, kardeşler, yaktaşlar, klastaşlar, hizmettaşlar, yaştaşlar, şaşaştaşlar, estağfirullah. Assalamu alaikum kaderli Müslüman kardeşler. Bana kadar min şulay halık alına çıkan da anekdotlar, görümsek bezekler silerge tutunan. Sen vakitte şulay bula başladı, biraz gına bişerçe, biraz gına urtça yiberesin de, bana dine tatarça anekdotlar kilede çıkan. Sen vakitte işitken, sen vakitte okugan anekdotlarımın bir ikisini sileyim. Pisi biraz siyer torunda. Ben şun hazır pisi biraz siyer, ette çıkırke, etten uzmayım. Şun en günahsız hayvanlar. Bana bugün güne 2 mertebe, şu sahnede avlayan dunguz oynadım. Dunguz torunda anekdotum yok. Aliga bizim güne dunguz. Elhamdülillah şükür. Hatta katip yine siyer. Siyer şunlar cilimleri tulgan indi süt bile. Şunlar belki yine pisi tıratı ginde. Hatta siyer karagan diyer. Korane, yüzün belki yine diyer. Mıyıkların var diyer. Pisi balası diye karaganda. Miau diyer. Yüzün şu diyer. Lifçik kime gelsin diyer. Anar tağının halbuğa bir tane. Bir avulda eme. Biravlarning tavukları mına ne kadar yumurta sala başlaganlar. 20 tavuk gün sayın mına şunday kökey salalar iken. Şundan uylab turganlar da ertesi hazır deşkenler, üge ızbağa kirtkenler. Ertesi maladiz, üz işini yerine yetkirip üteysin, tavukların mına indi yumurta sala başladılar. Şunun için size hazır mına biz seni nagrat ettiğimiz padarık birimiz diyen. Şundan Erteç uylab turgan da, min конечно degan nagratını alam padarıkla. No, көрші ата күркенің анасын үшкірем деп айтты дейді. Hamma жерде de. Jamağat hamma жерде de çama bilirge gerek. Çama bilir. İçkende de, süleşkende de, aşağında da. Hamma жерде çama bilirge gerek. Bana şuna yerim şuna aytasım kele. Ebu Gali Sina'dan sorağanlar. Bana muallim nerseşlerge indi arakı içemiz bit. Bir katı içe başladık. Onlarsın simyadan açar. Onlarsın işimizni açar. İnsanligimizni açar. Şu arakı çünü tuktatıp bulmaz mı deyip sorağanlar. Şunasın Ebu Gali Sina aterdi. Siz anı tuktatmağız arakı çünü. Bütünley tuktatırga yaramayanı. Sizning mana şu istakanning şunda bir sızığı var. Vataşın sızıkka kadar içinizde tuktağız deyip aytadi. Mana şurada hazır şu sızıkni 2000 yıl izgiler tamamlaylardı. Men de başlasam da olmuyor sızıkni. Her bir yerde cemaat çama gerek. Çama bek yaxşı. Orutça mirki bulayındı. Mana küpten tülgene okugan bir anekdotum var tağın anda Premier Minister degen. No indi Premier Minister okusav. Tügel adresine varıp gider deyip oynayıp andan korkamız. No şol ukazlar çıkarılçı. Hazır bitinde galetke kirip gitti tege beyelerini küteri irten bir beye olsa hiç bile karıysın tağın bir beye. Mana anikalar bilip gitken bula. Şundan indi bu adam ukazlar çıkarılçı adam tuktayın dedi. Halık bile kengeşirge gerek. Niçin gerek bulur ikendi. Şundan halık arasına kile maşinasından düşede bir eybetkine kiyingen bir kişi bile tuktata. Kileli bunda. Kileli değil. Bu bizning isebimiz var. Şunda iseb. Neyine? Beyelerde 50%'da güdersek niçin gerek bulur ikendi. Tıki kişi başı kaşıp tırar. Niçin normal mi bulur değil? Buna 100%'da güdersek beyeler niçin gerek bulur iken? Tıki kişi kora. Normalde şuma baracak dünya benim değil. Şunasın attırıyorlar bunlarga. Bu seni %50%'da beyelerini güdersek niçin gerek bulur iken? Tıki kişi aytır. Nu deyir, meni kanisi kartet saldım deyir, kartetni iştegini saldım endi, 2 etajlı. 3. etajından indirip kelem, anlarsın saunani zo'rroq solirman, anlarsın Mercedes menim kartaydi, menga bulbul degan mashina alırman endi.
Bağlar aptırıylar, prostoyla kişi poнимаешь, şunday. Hamar bizi bəyək güdərəmiz, ağıl hama bayırğa çamalı. Kim bulup eşliysen sen deyip sırayla. Min böyle ol bulay, min ellerinde grametli kişi tıgılın dedi. Zirattan min kabir kasıl çıvay. Tama kirek, tamasız bulmayacağım ağa, tamasız bulmayın. Araka etçi degenler dağın, min gün məktəbə söyləgənim var indi, onu işitgəniniz de var. Lakin ille de məgər işitməyən kişi için kızık bulağı. Buna bir vakitlə şunlansın, bir ayaksız bir salmış kişiye et ayağı yavıştırıp koyarlar. Şundan eyvetkine üsüp gide, hazır bitindeki organlarını güçerip koyu var. Şundansın eyvetkine üsüp gide, yeri başlıyor, şundan pivnuğa varğanda teki anın bir dostu açılıyor. Karayla de, niçin girek ayağın de. Eyvet de, et ayağı, üsüp gitti de, yüz ayağı kebek demeledi, gireyim de. Tek de, seyir nesnesi, seyir yağı var de. Uramla uzganda de, uzganın, nindigine bağana turunlar uzganda şu ayağımına şulay giderler. Da, bana sinirme, çama girek, çama. Kurşulaşın yaşalar, niçin girek yaşaysınız? Eyvet yaşaysınız mı? Çok da bir iğlatar yaşaysınız demişim. Eyvet yaşayınız. Elhamdülillahi şükür güvercinlerse yaşayınız. Allah kişi süzü kişi üteredi. Ultdaki yavuşkına kişi süzüne vurdu bu kay. Bir iğlatar yaşaylar deyip işittik. Ol indetdeki halleri bulanın ayrılışı vatava deyip işittik. Yok. Bir eyvet yaşayınız. Elhamdülillahi şükür. Güvercinlerse yaşayınız. Gül gelip yaşayınız. Terezeden elimiz otup çıkar. Allah saklasın. Buna hazır bir vakitte şulay bulay bu. Biravni katırlı yanına gireyim. Yaşırıp kine. Tıgısı komandirovkaya gider de bu vara. Şundan komandirovkaya katırga aldan rakatip düşer tıgısı iri. Şundan 9. yataş. Nişlerge bu tıgıdan tava, bu da tava. Nişlerge ay kılayım, attıgını görünür şoku, kulaklar vo. Hazır nişlerge bilmeyi. Hazır balkonga şöyle 9. yataş sikirgemiş bunlar. Ay bitsem tutana sikire. Şundan sikirgende düşer düşkende, sikirip düşkecek olup düşkende öyle. Ay sen kalsan. Bir bacada kişi katını yanına yürümesiyim. İsen kalsam yüzümlü katınımını yaratırayım. Bir neyde halkın kızga koramazsıyım dey. Şunlar mınamındayı karkır düştüre. Gelip de düşer. Gelip de düşer de hazır. İsen kaldı bittiğinde. Parayla değil. Şun arada değil. Başka elden indi. Ahmak buylar küledi. Sınkı yıllarını bizimizin Tatar dilin tübyak filanlarını gülerine başladım. Şunlarsın, bir başkalarının uzun süzlü kıskası deyip söylettirmeyim, kızını yağlıktırasım gelmeyin, mişerler şivesine varıp çıktım. İlke tuğan söyleşeler, anıdan işitkenliğiniz vardır, lakin kızı kaybırdı kat söylesen de tımlap bulan bir yüzüm şunun için kat söyleyeyim. Ne? Şunlar iki tuğamın çakirerler. Koralı diyer besi. Koralı zırtımını aşkıp gibererler. Arkasını ışkırgat gibererler. Sin Kaan diyer. Min bakalıdan değil. Bakalıdan, ben min de bakalıdan mı? Kim balasısın sen? Dur, min Ali balası diyer. Ben min de Ali balası bir. Sağ mı bırak? Hadi Nihal. Evet, Atay Nihal'de. Atay kattı diyer. Kattı. Nu tak kattı. 200 gram pensiya al, 200 pensiya algan da 200 gram kapkan da ızbasına katkan da sekine minip yatkan da putalakka bakkan da ağzına trubkası kapkan da katkan mazgasına kan kırama izleyen tipken ataydı başlıydı tak sassimga katkan düştü öyle tıgırendini bekledi pastayanlıga katkan dedi Vada hazır karakız maşina sabah. Arsadan teki yol var mı değil mi? Teki apaslı zuna diyen. Maşina sabah, avtobus sabah, avtobus artta bir kişi sabah tekinden. Kattı sabah. Avtobus dolu kalıp tekinde. Şunlarsın tekinde basta bit apaslı zuna bırlattırgan yerler. Teki kişi kattı sabah. Şunlar açık terezeden bırak sığa karayda tekinde. Avtobus dolu kalıp teki kişi. Nesnede Ahmet'i kaçamasın diye. Bana gider misin? Kaldı iki avtobuslu gitti. Artık hava çabuk
tamam. İkinci avtobusda gidersek aramız yeterliysek. Artık soba giderken girek değil. Bu avtobusun faaliyetleri mimik diye. Yaşayan, 90'lıqına yaşarga diyeş. Şuna əcəl qarabıtırğan da, bilmiyim ulu əcəl Raul Şərəfi bulğan, kimdir indi? Əcəl qarabıtırğan, bələş, Sərbi Camal abi, Gərmətdəki Sərbi Camal abi, 95'li yaşarga, 90'lıqına yaşarga, əcəl gitgəndəgini görün alırğa. Bir bana kilgəni sizgən də düşkən də oturğandığında detsatqa, balalar arasına girgən də mallik akşam oturayıqən. Əcəl gelip gitgən, bir işlə oturasın. Meme yaptım demekler. Bitti, ecel dengeli. Osa. Onlar bağırırdım demekler. Yarılğanşı bu şapsağızda Rəşid Çapqayev barda sizin aldığılar tutmayacaq. Bu hırsdansın. Яңа ел кичәбезне дәвам итәбез сезнең каршыгызда Эльвира Хәйруллина. Илфат Дәүләтшин җыры «Киткән кышлар кире кайтырмы».
Илсур Хасендиновның «Қыз ұрлау» деген жері. Қадірлі достар, қазір сіздің итарыңызға Бұлғар қызлары һәм балалар мода театр башқаруында Илсур Хасендиновның «Ниязым» деген жерін тақдим етеміз.
Sahnede özünün jırları bilen bik köp tamaşaçılarının мәхәббәтен яулаган Зөфәр Билалов. Zor rahmat. Hürmetli dostlar, әлегіне яңғыраған жерimiz. Енді sizге таныш жер деп ойлаймын. Бұл жерні жырның авторы Елсур Хыснетдинов.
Жырның исеме «Ялгыш үздім ул чәчәкләрне». Хәзер, хөрмәтле дуслар, сезгә өр яңа җырымны җиткерәсем килә. Бу җырны әле күптән түгел Башкортстанның Нефтекам шәһәрендә булган идек. Шушы шәһәрдә иҗат итүче композитор Васил Халимов җыры «Кайтаваз». Хәзер барчагызга да таныштыр. Ризван Хакимовның Рамеш Уралов шигыренә иҗат иткән җыры «Китмим, авылкаем».
balam, avulun yaşır şiremi, sağına her balam. Yok gitti ben, hiç gitti ben, bilsinden ağırmayım. Bakmayınlı jil bakmalı, gaziz kuvan yapmayım. Yok gitti ben, hiç gitti ben, bilsinden ağırmayım. Bakmayınlı jil bakmalı, gaziz kuvan yapmayım. Bayınolda yaptırdım, bağırdağı kızlar, uşak yanında kişilerim, günlü oyunlar. Yok gitmeyim, hiç gitmeyim, bilsinden ağırmayım. Bakmayınlı jil bakmalı, gaziz kuvan yapmayım. Bayu gelene, kızıktırmak değil balam, fayda şilek bulunlarım, yaşar şiremek fayda. Yok gitmeyim, hiç gitmeyim, bilsinden ağırmayım. Bakmayınlı jil bakmalı, gaziz kuvan yapmayım. Yok gitmeyim, hiç gitmeyim, bilsinden ağırmayım. Bakmayınlı jil bakmalı, gaziz kuvan yapmayım. Yok gitmeyim, hiç gitmeyim, bilsinden ağırmayım. Bakmayınlı jil bakmalı, gaziz kuvan yapmayım. Yok gitmeyim, hiç gitmeyim, bilsinden ağırmayım. Bakmayınlı jil bakmalı, gaziz kuvan yapmayım. Bakmayınlı jil bakmalı, gaziz kuvan yapmayım. Gaziz kuvan yapmayım. Üzülürler. Olay tezgine қуып жібере алмассыздар. Сахнадан тағын бірнеше жырымны жырлап ұзатым келе, һәм шулай ук бір яңа жырлардан бірсі сізге бәлкім таныштырды. Бұл жырның авторы Илгиз Мәжитов, композитор, сөздерін Дамир Ғисметтин ижад етті. Міне ауыл жерінде, ауылда туып өсеміз, шәһәргә китәбез, шәһәрдә торабыз. Һәр вакыт авылга кайтканда ашкынып, өшеп, әткәйләр янына кайтасың. Кире шәһәргә нишләптер кире кайтасы килмәй, туган ердән, туган авылдан әниләрен, әткәйләрен калдырып, нәкъ менә шушы уй тойгылар шушы җырда рәхим итеп тыңлагыз. Илгиз Мәҗитов музыкасы, Дамир Ғисметтин шигыре «Сагынып кайтам». Güler sanı şakrımın arına
gördük, bakıp başı biraz şatlığını. Yüre davasına düşer, çişmelerde yirlemiş yılata. Kişilerin dalyan karmın tartı, etkeysini tadını yılata. Yürekler sanıp şapırının arını, bıyılıp balamımı su payından. Ağılıma ışık bayırsan da min, gidüllere birek kıyınıma. Yüreğimre davasına düşer, şişmelerde yirlemiş yılatan. Kişilerin kalyan karnın sarsı, dengeysini tadını yılatan. Yüreğimre davasına düşer, şişmelerde yirlemiş yılatan. Kişilerin kalyan karnın sarsı, dengeysini tadını yılatan. Kişilerin kalyan karnın sarsı, dengeysini tadını yılatan. Dengeysini tadını yılatan. Dengeysini tadını yılatan. Бик зур рәхмәт. Хәзер музыкантыбыз, композитор Азат Хусейновның бер җырын җырлабызам. Шәмсия Җиһангирова шигыренә "Үзең килгәч күрерсең". Başkayında senin için ağargan çeşlerim var. Gözlerimde senin
Rahmat. Mirhadi razı sözlerine Vitali Agapov muzikası "İyi halkımның güzeli". Яңа ел кутлаулары белән сезнең алдыгызда Зәйнәп Фәрхетдинова. Сезгә яңа ел бүләк итеп, инде яңа гына булмаса да танылган күпләребез, өлкән буын авторларыбыз
язган һәм өлкән буын җырчыларыбыз җырлаган бер җырны бүләк итәсем килде. Бу башкорт авторы Захид Исмагыйловның Наҗар Нәҗми шигыренә иҗат иткән җыры Таулар
Sen yaşırın yıldız melek, sen yaşırın yıldız melek. Hürmetli dostlar, sizin için başlanan bu jır Vil Usmanov'un Zeki Nuri şiirine icat etken Darga degan jiri bo'ldi. Hozir Marcel G'aliyev şiirine İlfat Davlatşin muzikasi Oyli sog'ish.
Zeynep Şıkır. Kaderli dostlar, hürmetli tamaşaçılar, bizning bugungi uchrashuvimiz oxiriga yaqinlashdi. Biz sizin bilan sog'lashmaymiz, xushlaşmaymiz. Yangi yilda da uchrashuvlar behisob bo'lar hali. Yangi baxtlar sizga, yangi quvonchlar, yaxshi kelajak. Yangi yil qutlu bo'lsin. Barimizni da bayram bilan. Yillar tinch